باش بینەر و گوهدارێن بەڕێزین بادینان ساتێن ئێوارە بادینان خۆشحالین جارێکا دیەموین گەشتنە پێکود و ji بوو پێشکەشکردنە بەڕنامی هەوە ئێوارە بادینان بینەر و گوهدارێن بەڕێز بوو پتر خزمەتکردنە هەوە خەلەکەکە دیە ئێوارە بادیناندا ئەبروکە مامۆستای زۆر هێژە مامۆستا ئەیاد حەسەن عەبدولحەلیم سەرۆکی ژوورە بازرگانی و پیشەسازی الپارێزگەها دهووکێ mêvanê êvara badînan e. Babetê me dêgirêdayî bîtin em bêjin bazirganiyê vel parêzgeha dihûkê bazirganî yan em bêjin jûra bazirganî karê wî çi ye çawa bazirganî tê te kirin çawa ev jûre rênmaya harîkariyê em bêjin rêxûşkirinê bû bazirgana çê diket ku bazirgan el parêzgeha dihûkê bişên xizmeta xelkekê bikin bazirgan vêtin çi bînîtin heker tiştê nedurist îna tiştê dîf rênmayên jûra bazirganiyê neîna çi pêrabûn beramber wî tê te kirin paşan dê behsê pîşesaziyê jî geyn erêl parêzgeha dihûkê çi cûrên pîşesaziyê hene بۆچی خەلک گلەیە هەندێک کەتن و ئەبروکە بێژین کەرتێ پیشەسازی وەکو کارگەه و حتا دیمایە ئەف تشتە پارێزگەها دهووکێ نینن مە کەسان نینن کو وی بیاویدا کار بکەن یان مە تشت نینن کو ئەم کارگەهێ بینن بوو پارێزگەها دهووکێ ئەبدا مەزرین و بابەت دێ وی شێوەی بیتن هەکەر هەوەین بەڕێژی هەر پرسیارێک هەبیتن وەکی هەر جار ژمارەن تێلەفۆنی لەسەر شاشی هەنە هینت شێن پەیوەندیە مە بکەن پرسیارە بابەتی وەگرێدای بیتن دێ مامۆستای بەڕێز بەرسەوێل سەردەدن مامۆستا دەستپێکی تو گەلە بخێڕاتی سەرسەرا سەرچاوا ئەڤرۆ بۆ ئێوارە بادینان زۆر سوپاس مەمنونی جەنابەتینە مامۆستا کەرەن دەستپێکی وەکو پێناسەیەکە بدەینە سەر ژوورە بازرگانی و پیشەسازیش ناوی دیارە لێبەرفرەهیە کادی تێدا هەیە و بینەر پتر vê jûrê em bêjin aşna bineve بله جورا بازرگانی پیشەسازیە دهووکێ ساڵ 1970 هاتا دامەزراندن شناوێ دیارە و گرێدایە کارێ بازرگانیەوە و کارێ پیشەسازیەوە هەردوو کارە خۆڤەت گرت ئەوە ڕێکخراوەکە نەحکومیە سەر بەخۆیە ئیداریان و مالیان سەر بەخۆیە ئەندامێت مە ڕۆژ بۆ ڕۆژێ و ساڵ بۆ ساڵ بەرفرەحتر لێتێن کارێ وێ سەریکی ئەوە خزمەتە ئەندامێت خۆ بکرد گەلک جۆراوە خۆڤەت گرێتت هەروەسا کارێمە ئەوە و ئەم بشێن و ببنە پەردەک ناوبەینا کەرتێ تایبەت و ناوبەینا دام و دەستگەهێت حکومەتی ئەوێت پەیوەندیدارە کارێ بازرگانی و پیشەسازیەوە ئەو ئاریشت کەڤنە تەڕێکە بازرگانەدا یان تەڕێکە کەرتێ پیشەسازی و تەڕێکا مەدە ئەم دەنگێ وانت گەینە جێت بەرپرس و بۆ چارەسەریە ئەوان کێشە زۆر مامۆستا جەنابێتە بەحسی هەندێک کرد و ڕۆژ بۆ ڕۆژێ ساڵ بۆ ساڵێ دەم بوو دەمی ئەندامێن مەزیدەت بن ئەس پرسیارە جەنابێتت کەم سەر چ بنەما کەسانت بیتە ئەندامل دەفهەوە vêt çi bît hekeriye sendîka rojnamevanî bît em dibêjin vêt rojnamevan bîtin peyamnêr bîtin pêşkêşkar bît heta dîmaya heta ev bibîte endam karayê hey û beşdarê hey yê em bêjin jûra bazirganî vêt çi hebît heta bibîte endam rastî hin de merc hene mercê serekî ew vêt karê bazirganiyê bikir meblexê pareyê diyar nîne ku vêt vî kesî hinde ku ji wê pareyê hebî nexêr her karekê bazirganiyê bikir çunkî me tasnîfa heye ئەو دمینتە سەر ku tasnîfa êkê û divê û siyê û çarê me dukanddarekek firotina em bêjîn kerefsê û bacankî ew jî bîte endam ew bite endam ew di tasnîfa çarê dinê yê xudan kompanî hebit sinfê êkê dinê me pesend û piştgiriya bankê divêt ku ka kefaeta wî ya malî ya darayî çend e سەر van tişta em tasnîfê dinê belê her karekê bazirganî ku firotin û kirîn têde hebit heqê hey bite endam li dev me zor can em dihêne nîva babetî yanî me divêtin em nîva babetî bizanîn heker me vêt bazirganî pêz kebît welatê pêz hindek saxletê heyn gelek henin lê bazirganiyeka pêz jî welatî pêz diketin jêrxaneyeka pêz bû peyda diket ya aborî welatê bazirganiyeka pêz hebît divêtin çi biketin heta ku em bêjîn pêz bît û bazirganiyeka wisa hebît xulberher em bêjîn pêleka wekî vêga vê ser herêma Kurdistanê de hatî xulber bigirîtin rastî bi nemayê
وڵاتت هەیە ئابووری بۆ کەرت پیشەسازی هەر وڵاتێکی ببینی جیهانی مەڤێگاوێ هەفت وڵاتت نافدارێت هەینی جیهانی بژنێ هەفت وڵاتێت پیشەسازی و باشترین و پێسترین ئابوورێ جیهانی دەستێوەندەیە ji ber hindê her welatek ku bivêt hêza aborî li defê hêz bikevit pêtiviya ku pîta û piştevaniya kertê pîşesazî bikin. Dibînî piştî şerê cîhana duwê Almanya pitir ji 15 sala çû bînesazî û otêl û tiştê wesa û avahî netkirin û çi otêlê pênc stêre netkirin belê ji destpêkê berê xwe dane pîşesaziyê bingehekê pîşesazî hêz çêkirin piştî 10-15 sala şnîka avahî çêkirin pênc nejme û avahiyet bilind çêkirin. Ji ber hindê Ewropa ji dibînî ku Ewropada Almanya êk ji hêzîtirîn abûra û çendîn cara ji ew yarmetiya wan welatê Ewropî dit ew ê kêşa qeyrana darayî û aborî bit. Ji ber hindê ji welatê me pêtiviya ku Kurdistan serkertê pîşesazî û kertê çandinê gelek karî ser bikit û piştevaniya evan her du kerta bikit da em bine xudan welatekê aborekî hêz ku her careka qeyran an bihayê petrolê bête xwarê an bilind bit kartêkirineka wesa nekit ku ewa Ewroka em tê de. Pêtiviya yan pêtivî bû çünkü heke pêtiviya em ê şînî desta bînin bes pêtivî çünkü ez xizmeta cenabî Peter bigihîme cenabî yanî me û têlên pêsteriyê danayî heker wê vetir jî hebît ez bawerê me li Kurdistanê teqsîrî nekiriye vîdyoya da û avahiyên bilind û dîkorên can û tasmîmên rêk û pêkên cîhanî hene li heke tu sehke jêrxaneyekê temametî bo hekê hêz li ser me dane hat ew çêbûya vêgavê li herêma Kurdistanê çêbûyî xala lawaziyê li kîriye ku em mayne û têla veyên ku cenabê telê xeber detin me ya giring ji bîr kir ku wekû welatekî wekû Almanya lê bîn madem me fikre li ser heye bû çî me jî rêka wana neke rastî pêtivî bî ku her ji destpêkê ku me bingehekê pîşesazî durist kiriba her ji destpêkê me berê xwe daba kertê çandinê me xelkê me fêrî tembelî nekiriban fêrî moçaxorê nekiriban me fêrî ku ihtimad li ser xwe kiriban û yê cotiyar her karê xwe kiriba me planeka wisa dûm dirêj heye ku me plan nebû me kêşa me li Kurdistanê ewa planê dirêjxaneya menînin ji ber hindê jî dibînî ku karê me yê rojaneye an bû wekû demkîye ku me çû çare serê binaretî nînin me planê dirêj nînin ji ber hindê em ketine divan qeyrana de heke me hazîrbîna xwe kiriba me plan heban û me ev kertê tenê ku wekû pîşesazî wekû kartê çandinê me şiyaba ku em pirêve bin Ewroka em tûşî vê qeyranê nedibînin me pişta xwe kertê petrolê tenê nedgirê da belkî heke bihayê petrolê ji hat baxwarê kertê dî da şên harî kar bin bû ku wezê Kurdistanê aborî baştir ba û yê xelkî jî baştir ba. Welatê ku xwe pêl te pîviya em bijîn kertekê tinê ve nimûne herêma Kurdistanê bît Evrûk hendek welatên Erebî kiteka kêm jî bît lê hewl den ku petrol em bijîn dehatê petrolê tinê nava mîzaniya xwe de 15 sadê bû dehatê petrolê bidanîtin yê dî hemiyê bêxîte ser geşt û guzariyê bêxîte ser çandinê û yê dî wê dî heta dîma tinê 15 sadê bûyê bidanît gelek zêdetir ne û ji welatên herî hêzê petrolê ne welatekê wekî me ku tinê pişt em bijîn piştgermiya xwe petrolê vegirê dedin çarenivîsê wî her ev nabît û belkû xwedêneket xirabtir jî bîtin Rastî wekû êkê tombêlek hebit û çiterêkek dîr û tayîrê spêr li gel nebit ihtiyat fedimîte ser her carekê pençerek hebit ew dimîte destê xwe gelek el xelkî bilind ket ji ber hindê jî ku tu ihtimadê ku wekû abûrnas dibêjin tu ihtimadê ser kertekê bikî daymen me tirsî heye li ser aborê te me tirsî heye bû nimûne em dibînin ku bihayê petrolê ku sîka cîhanî de bazarê cîhanî de hemî roja wekêk nîne hemî sala wekêk nîne hemî heyva wekêk nîne ne tiştekê ku sabit e heta tu ihtimadê li ser bikî û tu pişta xwe pêgerin bikî
جبرند اف کرت دیجه کرت پترولیجه کرت کینی بیل کردستان دلیوت کاریش بو خلک ما پیدا نکردن دبین هر کمپانی بیانی نهاتینا کارمند بیانی هاتیا ما وکو سر است جواکی ما گلک مفاج وی کرتی ندیتا پراستی و اوی کرتی ولی کر کو خلک تنبل بتو بنمو چخار کو وقتی که ده کو بهای پترول باش بی میزانی وقتی که گلکی کم جی دارم بشین کارت کرنا خود نکر ول نکر کو اما کو سقط ببین همی خو پی نبی یا موچهی ما صداصت خو بیا اوی کرتی به هلا بی وقتی او کرت لاواز بی بهای پترول هاتا خواری ما چود دی نبی کو ام بشین و کو تعویضا وی کرتی بکنش برند دیار بیلما قال ولاتا قیران درست بن بله نه همی کرتا دا درست بن کرت دی وقتی شولد کن شن تعویضا دی توازنه که بخنا آبور وی ولاتی دا و شن سردریا اوی قیرانی بکن کو نه قیران زیاده تر ما اوج نبی پراستی ما چجورت کو نبین کو تویر دا سردریا قیرانی بکن کو نه اف قیران زیاده تر لبید آنجک کو ام بشن و کو خارجی کم بکن کو دبشن بردوامیه ام بدنا کو وقت بيجن جيانا روجانا و ام بشن كو خلقي ما يعني ضرر من النبت كو جهشتي افروكا حتى في ردي زورجان بيتن قالكش بينرا اوين بيش فيغا في برنامج بيش من ماده ام بوچي بري خودينا كرتا كي دي دما باجان كاما تشيد بيتن صندوق 10-12 كيلو بيت ب 3000 فيغا في كيلو باجانا تركيب چنده كيم ترنينش 1500 و دکان او روزانه هم همیت کرین امید بینین که کیلو اب چنده لی وقتی باجان کامه چی بیت او سبطام و خوش صندوق 10-12 کیلو اب 3-4 باور بکنه گهیت 5000 و همی خلکت بینن داخلیه چیت کتیت فرد کتا بغدا پاره به هشتا 2014 خلکه که ور نگرتیه یعنی امد شین که خلوی ام بشین وی چارچوب خاص که ام دی چا وکین که اف باجان کامه جی بیت ریزا یا ترکی سما قامس يعني امید فير وين بحث باجان كي جاي يعني قالك تشتحقت كردستان وكي صالك شاوش وكين بازرگان كو بريب كبيتا وان كارا خلقي كيما بريب كبيتا وا كارا بش بستن بتنيب كرتي بات نبيتا بس فينا قلت نبيت بس هم يا جول كري گيا البجنه بلند بوي مردسبيك بحثي كرتي بيشا سازي كركو اولاتت ابورت وان بيس اوان اعتماد سر کرت پیش سازی کردیه کرت پیش سازی کرت چاندنی جک شت حرکت بیختو خلق کاری تدب کن افروکا جوتیار ما وقتی ما چو سیاستا بازرگانی یا چاندنی نبود کو ام درگهت ما وکری بین بو همی تشتی کو بید جوتیار ما دی توشی ضرری بید بله اگه سیاستا که بید وزارتا چاندنی کو ارا 2-3 ساله جدید کن پرستی کو موسم تینید آجانسور که آن هر جوره که دی فیقی بد کت او توی وقتی درست بد کو گمر که زیادت کد سری ترکی و ایرانی و اویش دروتید برای من هکا بشین کو معملك تعلیب افروکا هبت الكردستان معملت کو وكل بيجن شربتي افتشت خصها هبن دي جوتيار بتر بشتراز بتش كاري خو چكي ديزاند كو تشتوي معملك هاي كارگاهك هاي كو جوار بقرت وقالك كارگاه هين كو برهميوي نهلن زعيبت مثلا سيفا برواريا يعني طامترين سيفا وبري سيفان خود گهشتا كويت وبغداد وبصره بله اگه بس بو خورده بد جوتیار دزار که تو بازار کردستان ج بازارک بچی که راستی پیتویا سر حکومت کو دورو برید مجک کچا ام تشیج دفانتین او سیاست هبا کو مجتش خوب بو فریکر با دا جوتیار ما پشتراز با وقتی چو افکاره هات گری کو برهموی دیتا فروتون و توشی ضرر نابد افا توری دوی برنامه بولی جنابت از برموری از دی لما فیگاوی بی گنگشید گل جنابت کم کاری هوانینه وکو جورا بازرگانی پیش سازی بیجن بازرگان هنو پاره که باشید بردست هیا سیوا چید بیتیات رزید اف باجانا مگوتیا چه بیتیات رزید هکر مشروع یعنی پروژه بنیت خودان کرنا پازو چیل و گول کو مریشکا هاو جناکت ماسته ترکی و نظام یه چه بومه بیتن پروژه هبنیه شمتیا یعنی اول 10 روز حقیقت بازار هاتیه داگیر کردن الشمتیا هر ساکه سرجاده هر ساکه بدل دکان هر ساکه گمرکا
کیلو شمتی هاتا ب 705 دینار باشه اگر یه کردی بدید چندی وی حالتی و هکر وکی باجان که هم قیاس کنید هیتا بربع که کم ترشی هین نشین وکو رین ما وکو ریخوشگر بو بازرگانا بجین وان جوره کارگاه ها بینن الویری کار بکن افتشتید ما هروانه چید پشتوانک بید بو که بوی جوتیاری وی کارید کتن آخر افا بنابه ها و دیارک و کاری ویا پراستی کرده پیش سازی کرده زور گرنگه جبر گرنگیاوی کو پشتوانیا کا یک جار پید وید او پشتوانی گلک خالا خوفت گیردد افرو که هر کارگاه بیت درست کردن کردستان بیت حمایت آوی کارگاهی بیت کردن شلای حکومتی و او جب چاوا کو او تشتی او برهمی تینت برهمی وی عینی وی برهمی وقتیش ولات بیانی تین بیت زاریبه و گمرک سر زیده کی دا او بشتی خوب بفروشد تو بیت کهربی نرخ کهربی بهای کهربی وقت دیگه کارگاهی حکومت نب بهای که بازرگانی دته بلکه بهای که کم دته محتاجی غاز وائل بده ريك هبن آف فيد حكمته أبا همي ولاتا حتى ولات الدور بريت ما وقتي تشتي خو فرد كنا جدر في ولات خو حكمت ضريباوي كيمت كد تشتكي بود زفرينت أبا همي تشجيعك ودا تشتش وي ولاتي دركبتو عملة صعبة بخارب وي ولاتي بينها أبا هنيش بندي في مترسيا هيكو إيك بتشد رأس مال خو همي بتا كارجه كي وصبحي شو حماد بنيتا كرن وهر دبيني شربتا سعودي ويا تركي وإيراني البازاري بت شياوي أرزان ترى وجمركاوي أرزان بتو شو زريبات سرنا بت أو نشد منافسة بكتو بفروشت أو شبه عندي حكومة بشجيرية البرهمي خماليت كت أبا إيكا يا صاب برلمان يجدر كديا قانون حماية المنتوج المحلي يعني أبا ياسا بهات يدر كتن كو بيتفيل سر حكومته بشتوانية برهمي خمالي بكت بشتواني جبوان ريكايا ريكا ضرائبة ريكا رسومات جمركية ريكا كهرباء بدت ريكا غازية حتى ريكا بارا كو بنقص بيشا سازي هبت كو هنجارة حتى قروضة بتبي فايدة أبا همي ولاتت بيشا سازي دورو برد ما أبي سياساتي تبنيت كن لو ما خدان کار الویری پشت راستا کو توشی ضرر نابد و نه رسکا کو چو مترسیج سر پاروینه وقتی پتت کارگه کده ده حکومت بو بازار بینه ده وقتی ده همی آسان کاری که حتی توشی ضرری بد ضرر ویجدت من بریشنده که ام بجینت روزنامه که داخوند کو وزیر پیش گشتو کالو ام بجین پیش سازی وصا ديارت كتن كو دما گمرك هاويت يسر هنده كلو پلين تركي برپرسين هاري مازن ين ولاد تركيا هات نصر خط بوچي كو گمرك السراكت تشتوا بيتت هاريما كردستان يعني حتى پيوندي بكسين برپرسين ولا هاريما كردستان كريا وان ام برپرسين مازن اسناوي لينا اينم دا وكي قوتي نبيتا تشتك سرويجي حسيبي تو همان دم دا سر محسيبي تو نابيني اوه شرکی مازنه تیتا کرند گل خلکی هریما کردستانی کو خلکک وکو شلله یان هما شلل کامل لی بید تشتب صناهی بوده بید و ارزانتر لیتا وقتی تو بچی خو زحمت دی حتی قودی که هنده یا شربت فروشی بربعه که بلکو تو دی بجی بو من در نداد ربعه که بوته یا تیتا بردسته و ربعه که بلکو کم ترجی شرک نینت گل مهات کرن براستي از من او باوري بهندنينا كو باكو ولاتك وكو تركيا يعني بازرگانياوي وصادرات تو بو همي دنيا تشتو بو اوروبا شست صادرات تو بو اوروبا تشتو بو ولات روسي تشت ام يعني كيشا نافخويه شما يعني ما بينغاف نهافتنا يجدي كو ام في كاريب كان ما كارگه چينكي او شربت الفيري او ام فتخونيا سعودي انيا تركي تو بيجي همان كواليتي وبهمان بهال سعودية وتركي تيدا فروتن براستي أفت مين تسر دزجهت ساخلمية كو أبت كنترولا فيكا مرة من هكر همان سعر بيتن وهمان كواليتي بيت أبا آخفنا تصادش صادي وصا أبا نشركت قال ما تذكر بس أول بي والاتي هن زحمتي فات هما بقال كايفت بات مروز بيشتي فعلا أبا حقي خدا براستي أفت زفرت بوهندي او تشتي بيغا في تركيا وقت دريت خطش تركيا قالك ارزانترا بو تشتي او ناف تركيا دا تشيكت او ناف تركيا ضريبه دت او فرق تجدر و ضريبه نادت جبه هندي ارزانترا تركي ضريبه قالك ترى نوكي كردستان يا ضريبه كيمن تشتي ناف خوي او بفروشت هر كارجه هكل تركيا هر تشتكي برهمي خو ناف تركيا دا بيت فروتن ضريبه يلسر
هر تشتكي فريكة دروي تركيا وكو صادرات او ضريبة سرنينة ودعمها هي شبر هندي ديار بتكو ارزانترا و او ناف تركيا دا جرانترا بوتشا او جرانترا و ارزانترا معناوي سر حسابها كواليتيه بس او وصانينا او سياستها حكومتها تركيا بو كرت بيشا سازي ام ما دست بینه کریا که ما کارگه چکرینه و ترکیه محاوله که شر مکریه ترکیه وکو کرت تایبت سعت کتا کردستان وکی بازارک بخوی او شکل گله که نورماله بله امجی بخو سحکینا وکو بازارک بس بیتوی السرما ما سیاستک هوا صاحبت ام هنده تشت خو نافخوی ده برهمت خو ام پشتوانی لی بکرن ام ولی بکن که بازاری ده ریکا خوب ببین تو بیت فروتن بو نمونه آبا و خوارنه بری چند ساله کاش ترکی تاد راسته یعنی کارتونا و 12 بطلب $4 بی بس پشتی خلکی ما بازرگانت ما دست بکرن کارگهت آوه چیکن امریکا پارزگاه دو که ما 10 کارگه هنه امریکا ایک بطلی آوه نایتش ترکیه او زفرت بو یا ما چی تا چند ام بجیم بازارن پارزگاه هندین عراقی یتما چتا حتی بصره و بغداد چتا باشور عراقي چون مروفد كومبونا دا سرميزات بين بلي يعني او افاجك مثلا ما وكو سركفتن كرتي بيش سازي اتعافي دما اينا افا بخوارني صبي حتى بو شربتي بو معجنه طماطي هكا هبن خلقك كو سيرفي كرتي شول بكنو حكمت بشتوان بت حكمت بشتوان بت براستي ابخو نایت یعنی کس بازرگانی نه یه ترکی بت آن یه ما بت یه کردستانی چه ترکیه تشتی بین تو ضرر بفروشت خلقه کی آسایی یه زور نورمال اتشید کارگه کی بینیتن نمونه شربتا سیویت ناف برواری بالا همیش سیوا بکت شربت خلقه کتشید و بکت خلقه کی آسایی چون کل دیوانا تیتا گوتن که هر کسی که کارگه که بینید و دست فلان کسی یه بیوان کسی تیدا بید هکرنه بوتنینه تو کارگه که بینید اف حالتا چی بوه و خلقه که خاط یه دف هوا گازنده بکت سیدا اف تشتا چی بوه الدف ما براستي يعني هر تشتكي اعتماد سر اخفتين ناكي بلغه بيت هبيت يعني ما دليل بلغه كسنهات يا دفما اصلا بحسي في تشتكي ليه بس اخفتناك بلاف بوه جهشت يا بوهيتك وتشتكي صحيح احتمال بري 10 ساله 15 ساله حالتك تشبت خلكي سروي تشتي قلبت وهب بردام سالانه بي تشتي بيجن بس بونو كا ام جورا بازريانين حاضرن خلق گوی خود تمامت بیند هر ایکی حزا کارگاهی که هی بکت و کشاوی اویا امشین و دست فلان کسی یا فلان لانی که ام وکو نینریتوی ام وکو جه کن کو حساب کن کو او ایکش ما امشین هاری کاری بکن که او چه کیا بود کتو ماجیک امشین گهنه جهد يعني بالبرس وجهد بلند و ام في كشاوي ام جارة سر بكن بل هكا أفبد بس ياش مفا كو خلق بري خوردا كو كارغاها تشيكت او مطرسي السر باري خويا هي مطرسي سر برهمي خويا كو سيك نبت يانجك حكومات نشت كو ريجريه الوان تشتي بياني كت بل تشتي بياني كت انغو مركاوي زيدا كت چگا سياستك درست هبت یا جدی بت کو پشتوانی کرت پیش سازی بتا کرن و بازار دی هبنج دروی کردستان و پشتراز بت کو خدان کارگه کو توشی ضرر نابت آن مترسی سر برهمی وینینا آن سر کارگاه وینینا از روی باره ما دست بیکرد و کارگاه زور باش ام دهین سر ام بشین هبونا کمپانیین گلک ادرو کز باوری ما ریجه که زورا کمپانیین بیانی الهریما کردستانیه بید بری 2 ساله هندکش کمپانیا جنابیت سروکی جورا بازرگانی هندک کمپانیا ام بجین کار خول حریما کردستانی برب اگر هاتنا داعش و هزر کرکو ما ترسید سره افرو که خلقک چاواز زفریت حریما کردستانی بودانانا بنگین خوین سرکین کمپانیا کو بازرگان ویری و کو بازرگانیه که بخوبینن کارت ویری دادن و باشیاوه چیه؟ براستی هندی ما کمپانیت بیانی و آنشاندت بیانی دیتینو چه ولات دوروبرت ما عن حتى اوروبي باوريكا مكم بهريما كردستان هنا وفي جي هنا كروجك افجه بتسنترك بازرگاني بو همي دوري بو عراق بو سوريا بو ايران بو حتى كارتك نويل سرجيهاني حتى بو ولات خليجي چونكي ما الفيري وكو بيجن جيمه تايبت من دياما
ام کفنا سر سنور ترکیه هکا دورک آزاد بیت چکر نوینامه و ترکیه ده او دور آزاد معنوی چه کو باجل سر وی برهمینین اولوی دوریت ده چکرن و ریک ترانزیت هبند کو او برهمه بچتا با ولات ایرانی امشتا بغداد باشور عراقی امشتا حتی ولات خلیجی اود بنگاوا کا باش بود کو خلق کلویری اوان کارگاه چکن چون امریکا براسیل همی سرانسری جهان منافسه کا زور بهز هیا ناوین همی کمپانیا ده چون امریکا تو بحث کمپانیه که هزارات کمپانی عینن وی برهمی درستت کن دمین تلویر سیاست و کمپانی کادچا برهمی خو فروشت سیاست وی ولاتی دچا بجگیری کمپانی تخوکت وقتی او که بازار جهانی همی فکریه دبینی امریکا اروپا تو بچی ده تشت ترکی لبینی ده چه ولات آسیوی ده تشت ترکی لبینی آن تو تشت اوروپی دل ترکیه بینی تشت صینی دل امریکا بینی يعني نينك وولاتك ودرجه خو بقرتو بس تشتوي هبت بس توازن هاي جارة ايكي اولوية بو تشتوي وقتی تشتوي تيرا خلقي نكد كاريجا دي چند مايا دي اجازه دنا بازرگانا كوشوي زتر نئينه دا برهم خمالي بازرگانت وانا پیش سازت وانا توش ضرری نه هین وکو جورا بازرگانی چوارن ما دنوا ام بشین کمپانیا دماتین هریما کردستان تایبت پارێزگەها دووگێ نمونه 10 کمپانیین بیا وکی داین هین کمپانیا 11 و 12 جیویا همان بیا ول هریما کردستان پارێزگەها دووگ بدانید هندی ریکیدن یان هندی رین مایدنی بجن کاری تا 10 مرو دیت کن بیت تو ضرری بینی چنکو اوا مروفا ام بجین کریاره خوی پیدا کری بازار خوی درست کری تو نوکه بیتن تو خسارتی بینی تو سحکه بیا وکی دی بومه ابراسی گلک جاره ما وکو نصیحت یعنی ابتی تکرن گلک کمپانی هاتینا هنده کار کرینه او کار تیرا وی دوری آن وی بازاری یتهینو زیده تیره وقتی کمپانی اکتیت ام بجین توشی ضرری بیت زیده هی او بیت زیده هی ابرو که هر ایک کارگاه که آوی چیکت البجم ده توشی ضرری بید چکی ما 10 کارگاه تین منافسه که زور پیز ناوی نوان هیا دبینی ابرو که کارتونا آوی $1 کی کمتره 7 سنت 75 سنت منافسه هیا هکا کارگاه که بتنی ما با احتمالا کارتونا $4-5 فرود با جزبر هندی او بچت شنا آوی ام بجنی هره ایکا شربتی چیکا اواهنی طبعا حکومتکو وزارت پلان دانانی پراستی و ارکیویا کو پلان هبن هر پارێزگەهێک کان هر قضایەک هر ناحیەک چ تشت لێ بێتە چێکردن حتا بۆ دائره و برهنانی افریقا و برهنانی که بیانی آن کمپانیا که بیانی بید کاری و برهنانی بکتر کردستانی وید او دائره کو وکود بیجن نقشه ریگایک هبت یعنی پلان هبت کو زاخو تو شیوی کارگاهی لی چکی آن سیمیلی آن آمیدی آن یعنی کو توزیع خلکی کا چند دلویری چکه و همی دراست بید نکرن و آبورناس کو جدو اقتصادی درست کن همی بکود بیجن بیون همی تشید بیون حتی دماهی که بیجن خدان پاره کو تو هکوی پروژه الوی جی چیپکی وان مواصفاتا چیکی تو توشی ضرری نبی زور باشه بری چند روزه کیم از باور مل پارێزگەها دووگێ کنفرانسە کە بوو که ام بشین اف کسین سرمادار اوین خدانین کمپانیا همی تیدا پشکدار بون هکر همی جینا زوربه یا تیدا پشکدار بون او کی بون او مرم جوی کنفرانسی چه بو هوا چه گهان دوان مروفا براستی مرم او بیکو ام یعنی دیفوان قیرانه ام بردوامی بخنه چالاکیت خو یعنی ما اوه شوان چالاکیانه کو جورا بازرگانی به رابی الگل اوه رکخراوی اواد بجنه تیسیات اوه رکخراوه که ترکیه بازرگانیه بناوی کارسازت ترکی عراقی که اوفیساوانا سرکی بو همی عراقی پارزگاه دوکیه بری 3 ساله ما وکو پروتوکولک مدگلوان امضا کریه که اف جورت کنفرانس ام پارزگاه دوکی بکن هر وصا الترکیه جبینه کرن اوه ایکی بی پراستی هاتا کرن ما وکو تجربه که 65 کمپانی ترکی هات بین اف کمپانیا جورا جور بین سرانسری ترکیه هات بین بو هنده بی که خلقی ما کمپانیت ما کارسازت ما
اوان کمپانیا ببینن بلکی آینده دا کو پیک و کار بکن هر وصا امد بینن کو افروکا داعش برو نمانینا باجار موصل بو ما وکو دهوک زور گرنگا بو ترکیه جه گرنگا وکو بازار چونکه ما بحث پیش سازیت کرد ما بحث و برهمی خمالیت کرد ما تقول ام پیوستی بازاران ایک شوان بازارت هرید گرنگ بو ما وکو دهوک باجار موصله و پارێزگەها نینەوە گرنگیاوی چ داما مستبیتن گەلێک جارە ئەف بابەتە گرنگیاوی نێزیکی مەیەک و بەگۆهاستنە کەلوپەلە تەکلیفاوی کێمترە بۆ دهوکێ پلائێکێت بۆ دهوکێ ئەو یادی خەلکێ میسل نێزیکی 3 مەلیۆنانە ئەڤروکە داعش چونە هێلایل میسل بنیە تحتیە دەمراندی بۆ بەلەندەرە پرۆژێت ئاوادانکردنێ بۆ بەلەندەرە یتمە کۆمپانیت بەلەندەرە مەگەلێکی تەن دهوکێ دێ دەلیڤەیەک باش هەبێت و بەشداریە بکەن ئاوادانکردن بەرهەری بۆ هاتیەکرە مامۆستا خلال خو بەرهەفکری یا مایل سەروێک و تەمامی بێتە چێکردن و هەر وەسا کارێ بازرگانی ئەڤروکە دەبینی و کەلوپەلێ خواردنێ دەرمان بن تشتێ ساخلەمیە بێت تشتێ نافمالیە بێت تشتێ کەرەستێ ئاواهیە بێت پڕاستێ بە هەمی ناو بازارێ دهۆکی هەنە و کۆمپانیتمە کو گەشت نەوی ئاستی حتا پرۆژێت و بەلەندەراتیل میسلژ ئەنجام دەن ji ber hindêjik ev dimîn ser hikûmetê û îdara parêzgeha dihokê rastî ciddiye cenabê parêzgerî yanî me du kombon kirîne ser vî babetî ku kadê çawa bazirganê me mifayê bînin ji bazarê mîsil piştî bête rizgarkirin temamî Daeş û me cihê destnîşan kirîne ji bo bazirganê me ku li wêrê alîgora bazirganî navbeyna dihokê û mîsil bête kirin ev پێنگاوێت و دەستپێکێنە و حتا نوکەژک ڕێکا بازرگانی ناوبەینا دهۆکێ و باژارێ میسل نهاتیە بەکردن ئەو هەندە ئەگەرێت عسکەری هەنە ئەم بین ئەڤروکە وەکو بژن جێشا عێراقێ سەرپەرشتیا ڕزگاربوونا میسل کەوت و پرۆسێسا ڕزگاربوونێ کو بێت ئەوژک کەونە سەرخەتی و ڕێکێ vەکەن بۆ هاتو چۆنا بازرگانە و چوومە ترسی سەر بازرگان و ماڵێ وان نەبێت وەختی دگەهتە میسل بیت ئەڤروکە گەلک ئەش بازرگانە هەر تشتێکی ببێتن شێت بینیتن و دێل پارێزگەها میسل هێتە مەزاختن چونکو وەکی جەنابێتە گوتی چ تشت لێ نەمایە پێیتوی هەمی تشتە چاوە ئەم دێشێن و کواڵێتیە ئەوی تشتێت هێت کواڵێتیەکە بەرز بیتن نەسەر ئەساسی هەندێ بیتن و هەمە بێتە سەرفکردن هەکە تشتێ سەرڤەچووی بیت هەکە تشتێ نەیە مقاومەکری بیتن و حتا دیمایە هەوە چەند بژین کارت وێ چەندێدا کریە و دەماتش بێت کواڵێتیەکە باش بیت هەزرا هەندێ هەر نەیە دەکردن دهێتە سەرفکردن بی خەلکی پڕاستی بۆ چۆنێتمە هەر ئەون و هەر تشتێ بێتە کوردستانێ حتەش کوردستانش دەرکەوت عینی معاملە بێتەکردن عینی فەحز بێتەکردن ئەو تشتێ خراپ حتا بۆ مەژ نەبێت بۆ میسل بێت بۆ هەر باژێرەی دی عێراقی بێت بێتڤە سەر وان ئەجیزێت ڕقابی و ساخلەمی یت مختبراتت فەحسێ و بعینی چاو و بعینی مەسافە سەحکتێک و نەئەبک و تشتەکە دەبۆ میسل چێت بلا خراپت چکی نەبوومەیە بلا بچێت هەرێتە مەزاختن و ئەvە سمعەتا ما و سمعەتا بازرگانە دپێ تەشکاندن بەلکو ئەم داخوازکن ڕێکا بەرنامەوەدا کو تیمێت مختبەرێ و تیمێت ساخلەمیە و تیمێت کوالتی کۆنتترۆل سەر سنوورێ برهیم خەلیل و گەلک تون بن وی بابەتی و نەهێلن هەر تشتێکی کو بزانن مەترسیای سەر ژیانە هەر ئینسانێکی هەمی عێراقێک و مەترسیال سەر هەی ڕێکێ نەدنێ و وەسا حسابکن و ئەوە بۆ خەلکێمە زۆر باش وەسا حسێتکن و بۆ خەلکێمەیە و بۆ خەلکێمەیە تێت هەندێک تشت یعنی حقیقەت ژیانە خەلکی تێدا نەما نمونە دەبوو جەنابێتینم جەنابێتە گوتی تشتێ سینی ئەڤروکای چیتە ئەمریکا گەلتەمە سادش سادێ بەس کواڵێتیەکێتی دەچێکردن ئەمریکا بخۆ لێ ئەم بژین دوو دڵبی بشتی ئەوەیەکێ و ساڵا و چێکری مەسەلەن چیتە ئەوروپا هەمان شێوە وەختی تو بژێوە تشتێکی سینیەت بیت بۆ سادێتە چێکردن ئەوروپا نەشێتن وی کاری بکەن وەختی تێتە هەرێما کوردستانی تو بژیە سینیە هەکەر مرۆڤی پێچێ بیتن هەردوو پێت پێ بیت دوێ دیشی بخۆ بەچێکەت لێ ڕەبیت خەلکێک ئەدوا تڕمبێلادا هەمیا گیانی خۆش دەزان نا تڕمبێلە نە گۆڵۆڤە نا ئەڤە ئەڤەیان نیعنی تشتێکی و سانینەت و تو بێژی ئەڤە دیفوێ پێت ڤە یان دیفوێ ڤیانەیە ئەوەمت بێت کابراایەکی چی بوو تا تڕمبێلی چێت کات ئەفزە ڕەهەیکەلەیە چێکری بیت پێنجی وەرەقە لێ مەزەخ نەمەزەخن طبعا دێ
وکی ام کردید بجین دقال کاش خارته بوده این تبری ماده چه بوده این تبری کی دیف چونا وکت یانجی نهایت دید نفسشته یانجی امو خلقت خلتین ادگوت نوا پیوادا براستي ام افروكا دبين كو طنبيل نبيه تشتكي اولويه الهرم كردستاني يعني جادت ميت بربين تو من وكان كردي بيجين هر دو ملاجي هريتي يعني هكا ريكي ندنا الطنبيل الصيني ادبيجم شو ضرر نابت الهرم كردستاني تشكي ما فيغا بالطنبيل يعني زيدي طاقته زيدي شارع بتر ميتين يادي او تشتي الصينيه بو امريكا اوروبا تشت اون كو اولاتا تشتي تكلفه يعني جرانترش ارزان وقت تو بيجي الصيني بو مواصفاتها تشيكا ديبوتا جوكي امريكا جوكي امريكا بس بله بله مرمو معوا بو من فان مواصفاتها تشينكا هر هما بس ناف بت دي كلفاوي ارزان تر بش بند بارزان فروشت وجا ابد ميتا كيري ابد ميتا سر حكومتي كو كواليتي كنترول دستي وات چه دا يعني دستي هوا تداني نكو هين واجورا كومبانيا بيجين سنوره كي بو بدانن بيجين چونكو اميد بينين وكي روجا گش افتشتيتي تو خلت جنابته جزانيت يعني هما ابجوره طرمبيله هرت و طرمبيله دو بيجي اوا هيش هما ناوي بتني طرمبيله يعني هين نشين كنترول سيرفي بكنيان وا كومبانيا سنوره كي بو بدانن بيجين براستي حكومه تاكا كسك وشيت سنورا بو برين مايا بنت درش وزارة دارایی ما هي تعريفها جمركي ما هي كو حتى هكا منعج نكد جمركا وان وصل زيدا بكت يعني جمركا سيارة صيني بلا زيادة تربش سيارة ألماني أبا بحالتي تشليهات أبا نشد بينت خلكك يجينا كرت خلكش دي جرام بتناكرت بل هكا سيارة ألماني وسيارة صيني إيك جمرك بت وموديلت وانج عينا إيك بت ما تشارشت بت يا صيني وكو ألماني بت آن ياباني بت أفد ميتا سر حكمتي أف سياسة حكمتي كو أفروكا طنبلا إحنا ما بترج 10 صالة جورا بازرگانی بحث في مسألة كريا كو بلانك بيتا دارشتن بو إينانا طنبلا بو كردستاني ما هكا هيا الكردستاني بازارك و أف طنبلا هني بچنا ولات دي كو وكو ترانزيت الدفما بازرگانيك باش بل هكا هر بس بو نافخوي بد بو هرما كردستاني بد ادبيجم كو ما ضررك مازن الجادت خديتن ما الجنگه ديت ما المروفا ديت جياني مروفا ديت بشتينجي او باره همي چونش در و چپريكا طنبيلا امبريكا ادوات احتياطي بوتين ماني انج صوتنا بانزيني كو ملايين لتر بانزيني صالانه تينا صوتن و تشتكي كماليه افريقيا بمالي 6 طنبيل 4 طنبيل هبل يعني حاجتها شارعي وش حاجتها خلقي زاتريت لها تنابين هند جارا بازار آزاد وقتن کو افجوری و کو هریما کردستانی ویگاوی پیدا بوی لی درست ببیدن چونکو بازار آزاده هر کسی که ویا یه چیته هر ولاته که بیتن تشتکی تینی تنو و هم بجین و کی جناب تا گوتی مادام اوه مدل و یا آلمانیشی نفسی مدل همایاتیتن بازار که آزاد وکی کو گلک ولاته بازار آزاد مفالی ورگرتیه بازار آزاد حتی چه حد ضرر گهاندیه ما کو من نزانی بید درستی ام بجین برجواندیا خدا بکار بینین براستی تگهشتنا ما بو بازار آزاد بجم یا خلطه کو بازار آزاد معناوی چه سنور نبن بله. بازار آزاد او همی ولاته او بازاره کو تا پلان پی هبد او بازار های کو ریخستنی تو بخیه کار بازرگانی و کار بازاری معناوی نینا کو برالایی بد یا ما احتمال هی بازاره که آزاد بله فوضاویه نه بازاره که منظمه بازاره که خودان پلانه کو افروکا بیجی بازار دوه که کم هیوی آن ساله محتاجی چند طنبیلایه کو شوی زیتر نبورد اوه آزادی بازار آزاد اوه نکو تو درگه وکری بن هر چند بینی به پلانو بیاو چون همی خلق توشی ضراری بن وقتی پلان هبت کس توشی ضراری نبد افروکا بازرگانه که کبزاند کو بازار دوه که سالانه محتاجی 1000 طنبیلانه کش 1000 زیتر نایند آن تو اجازه وزارت بازرگانی اجازه استیراد و تصدیر بزیادر و جماری نداد کس نشه زیادر بیند اما همید زفرد بو پلان همید زفرد بو ریخستنا بازاری همید زفرد بو وان رین مایا او درد کفتش وزارتی یعنی وید هنده جاره ام نابجن تشتی منع کد احتمالا تشتی منع
او ناوی نخوش بد کو بله. عكسي بازار آزاد و عكسي رأسماليتية بل منع بهند الشويدي هنده مرج بو هبن بزاريبات تنكرتن بزيدا كرنا قمركي تذكرن بلان تنكرن بإجازة هاوردا و هناردا تذكرن وان مرجادا دشي منعك درست تشيكيو بين او ناوه بيتسر تو بيجي امل في كشي خلاص بين يا هاتنا في كلو بلي ام بيجين يه نتكير هاتي حقا دي بيجين يه نتكير هاتي چونكو يبكير هاتي دي دوم دريج بيتن دي جيان تدا پاراستي بيتن دي جاده و كشو هواي ما تدا يه ريكو بيك بيت ام دي كنگل في كشي خلاص بين ابراستي اوا اراده سياسي بيدفت وجدية حكومتي بيدفت ومشاكل كو افروكايت ناف خوي ناف بين احزاب هذا مشاكل ملقى العراق زور جرينجن او بين چاره سر كرن چونك ام وكو بازرگان چاوي محل البازار عراقي براستي 35 مليون بشر نزيكي منا جيرانت منا حتى مصبهي ام ببنى دولته سر بخويجه بازار عراقي دبو محري جرينج بت افروكا هر كومبانيا كا اوروبي يا نافدار جهاني هر بازرگانه که ما خلق کردستان وکالت بدسقوبه ورگرد مرج او كوتا اوفيس البغداد هبت تبشي اوي وكالت بجهنيا بغداد ودفردية عراقي چونكي بازار كردستان بازار كي بچيكا كومبانيت جهانية نافدار حسكن تشتوان قالك بيتا صرف كرن تا قاعده کا پیش سازی چیکر الهرم کردستان هر دی محتاجی بازار عراقی بیکو برهمی تبچتا وان بازار بتفروتن تو صبحی کرت گشت و گزاری پیش بخی و پیز بخی تو چاوتیل گشتیار بغداد و عراقی کو بین هرم کردستانی جبر هندی اف پیوندیت ما ید بازرگانی و ید آبوری قال حکومت عراق فدرال زوزور حکومت هرم فدگرینگی ببدت كاتشاوا بحثي بودجا هرمي تتكرن شا بحثي ياسا بترول تتكرن شا بحثي مادة صادوشل تتكرن يا ديجك بحثي بازرگانية نابينا موان بتخالك الگفتگوة والمفاوضات سر أستي بلند كو سروكي حكمتي القل سروكي حكمة عراق فدرال چونكو حتى فيقا في أموكو مالكين يعني جدولي نافاروكا كومبونا بت يعني مسألة بازرگ بوما بو هردو طرفها ما قالك بازرگانت هين يت عراقينا بلي الريكا برهم خليل كاريت كن چونك اف درجه برهم خليل درجه كي امشن بجني جهانيه وكو ميناء كحشكه يعني بري كيشا داعش وبري ابان قيرانا يعني 24 ساعه او ريك فكريبي روجانا نزيكي 3000 بار هلقر تاتن او نهمي بودهو كبيان بو هرم كردستان بو حتى بصرة تجهشتن بشتي الجناب تبحث داعش كر بشتي شكانتنا داعش في شويكو بيشمرجي قارمان ام بيجين اف داستانه اكديف ايكي توماركي وداعش وصحاتي اشكاندن تو وكو سروك جورا بازرگاني پیش از ازیل پارزگاه دهوكي وكو گمرك ابراهيم خليل شي تابعي پارزگاه دهوكي تدبيني ام بيجين هاتن و چونا بازرگانه و ام بيجين كلو پلا وكي بري داعش زفريه و يان هشتا نگهشتي ام بيجين بياست هشتا نزفريه و يعني بري هنجم تمام بونا داعش دي وكتكو بزفريتا فو باشتر لبي تمام بونا داعش ودمينتا الويري او بهيونديت مجال عراقي او زور جرينجا مسألة بترولي وكو ام وكو بيجن وكو انتاج بيتا زيدا كرن چكي هكا تو هل سرفان بهايا بي بيتي فيا تبتر بفروشي دمينتا سر بهيونديت مولقال بغداد و دي هر وصا مينتل سر حكمت وكو بيجن چاكسازي ريفرومي كل دامو دزگهت خو بيتا كرن شاية حتى چند خرجية كم بكت چكي ام افروكا قال بروجيت هين يت بلندراتيه يت حكمتنا ريكن برن بونمونا ريكانا بين دهوكي وهفليري وقالك يت هاتينا راوستاندن قال بروجه بين فروخانه دهوكي اما همي جريداينا ميزانيه حكمتي حكمت افروكا كيشا و سركي كادچا موچت فرمانبر دابين كت وقتی پاره همی میزانیا بو موچه هذا ترخان کرد چه پاره نامین بو پروژه و برهنانی آن پروژه وکود بجن جرخان نیا آبوری اول زور گرنگن کو ام بین رجا خلکیش سال بو سال زیادت بند افروکا حکومت که محتاجی چند قطب خانه کو آواکت سالک دی زهتر لید
5 ساڵی زێتر لێت یعنی ئەف عملیە پرۆسێسا ئاوادانکردنا هەندە پرۆژێت ساخلەمیە و یەت پەروەردێ کە حکومت بێت ساڵانە پلان هەبێت بەردەوامیە دتەوان پرۆژە کەرتێ تایبەژێک جاوێوێ لەیەک و وەزعێ خەلکی باش بێت موچەخۆر موچەخۆوەەر بگرێت چکە ئەو پارە دشتە ناو بازاریدا دێ کڕین و فرۆتن هەرێما کوردستانی کەرتێ تایبەت تنێ چاویل هەندێک کۆدێ موچەخۆر کەنگی موچێخۆ وەرگی ئەین چاویل هەندەینە کۆدێ چاوە موچەیەکی دەتە خەلکێکی کوان بژین زەڤرینت ناوا بازاری دەهبیت ینی ئەوە وەکو بەدیهیاتت کارینە ینی کو خوددانی کۆمپانیا کەرتێ تایبەت سەحت کەتە کەدەچات شتێ خۆ فرۆشت ئێکشوان ینی فاکتەرێت هەرب هێز ئەوە کو وەزعی خەلکی باش بێت یعنی معاشت خەلکی باش بن خەلک وەختی خۆدا معاشە وەربگرت ئەف پارە هەمی دشنا مۆڵا دشنا ناو بازاری کڕین فرۆتن پێتەکردن ئەوە تشتێکی گەلک طبیعیە کو خوددانێ مەسلحەتێ ینی هزر هەندێدا بکرد هەکە وەزعیوی باش بی ئەو شۆلی خۆ بەرفرەتر لێ کرد دێ محتاجی خەلکێکی دی بە دامەزرین کرێکار بن فەرمانبەر بن دێ گەلک بگە مەحمەلێت هەن جارە 12 ساعتا شول کرد نەبوونا بازاری یەکی 8 ساعت وقتی 12 ساعتا شول کرد ڕێژا کرێکارە دەفی زێدەتر بێت وقتی 8 ساعت کێمتر بێت هەندی بازار هەبێت ڕێژە بێکاریە دێ زێدە بیت هەکەران بژین ئەو ئەڤروکە محتاجی 20 کرێکارەیە هەکە سوبەهی وەزعی خەلکی باش بی و بەرهەمی بازاری هاتە فرۆتن و ڤیا ئینتاجی خۆ زێ دەکرد دێ احتیمالە 20 کرێکاری دیش دامەزەرین زۆر ئەvە ئەف علاقەتە هەنەیەک و نابینە کەرتێ تایبەت و خەلکی و کەرتێ گشتی ینی پەیوەندیەکە درستە و کوم پێکە ینی ئێک تەکمیلایە دیت کرد ئەڤروکە حکومەت وەزعی باش بێت وەزعی کەرتێ تایبەت دێ باش بێت وەزعی حکومەتی خراپ بێت سەر حسابە کەرتێ تایبەتە ئەوش دێ خراپ پرسیارەکەی جەنابێتە بکەم چوونە ئەم بێژین بازرگانên هەرێما کوردستانê تایبەتیان پارێزگەها دهوکێ بوش دەرڤەی وڵاتی هەر وڵاتێکی بیت باشیت بیت چ دانە چونکە ئەم حەزکەین بازرگانên بیانی بێنەوێرێ کارێ بازرگانی بکەین بۆ یەکێک و داخەلکێ مە کار بکەتن و تشتێن جۆرا و جوورێ نمونەیی کواڵەتی باشتر بێنە هەرێما کوردستانێدا و پارێزگەها دهوکێ و منافەسە چێ بیدن باشیاوی چ ڕایە هەکەر بازرگانی مە بچیتەش دەرڤەی وڵاتی و کارێکی وساب بکەن پڕاستی چ ئاستەنگ نینن تڕێکا بازرگانین مە پشتە هەر وڵاتێکی کاری بکرد و چ سیاست نهاتینەدا بەس باشیاوێت کیرێدایە باشی زانیچە ئەس گەل هەندێمە بازرگانێمە وەختی تە وڵاتت بیانی کارێکی بکرد گەلک خبرە و کارێ بازرگانیە یۆنیک و ئەڤروکە احتیمالە هەرێما کوردستانی نەبێت فێر بێت ئەوی معلوماتە ئەو علمێ وێرێ هەی و بینتە دوێرێدا و خەلکێک دی ئیستیفادێژێ بکەت بازرگانی بیانی کاچاوی ئەمریکی تێتە بێرانی ئۆڕۆپیانی تورکی مەگەلە بازرگان هەنە ئەڤروکە تورکیا کاریتکەن دوبەی کاریتکەن ینی کۆمپانی تاین دامزراندین ئیقامەت وەرگرتین بەلێ هەر وەکو بێژم پارچەیەکش کاریوان هەری کوردستانێ ینی نەڤە قەتاینە پێکجاری کوردستانی احتیمالە هەی کۆلوێرێ بنگەهێت وان هات بنە دامەزراندن کۆمپانیت خۆلوێرێ دروستکەن گەلک شوانەژێک ڕاستی کۆمپانی دروستکردنە بۆ هەندێنە کودا مەسەن ئیقامێت وان وڵاتا وەرگرن ئەڤروکە بازرگانێمە زاری بە هەندێ دێت و پەساپۆرتاوی عێراقیە و پەساپۆرتا عێراقی جیهانی هەمیە نە ئەو پەساپۆرتە کوپسانەهی ڤیزا وەرگرت بۆ کێرەوێت بچت و بێت ژبەر هەندێژێک گەلە بازرگانتمە کوژمێکی مەزنج احتیمالە دابێت بخۆ ئیقامەت چێکردن هەندە وڵاتێت ئۆڕۆپی ئان هەندەکە حتا جنسیەت هەندە وڵاتە کڕی بنژێک بۆ هەندێدا هاتو چۆناوانە پسانەهی بچکی بازرگان بژین بچکی گەلە بازرگانیت هەین دوێن بچنە وڵاتێکی کارێ بازرگانی بکەن ئام چەند معاملەیەکی گەل شەریکەیەکی بکەن احتیمالە ڤیزا ڕێگر بێت بۆ چۆنای بۆ وڵاتی بەلێ هەکە جنسیەک دی هەبێت ئان ئیقامەیەک هەبێت وڵاتێکی ئۆڕۆپی دێ پسانەهی تر بچێت بۆ هەندێ ینی مەرەم شوێ vê عملیە ئەوە و ئاسانکاری بکەفتە هاتو چۆناویدا و کاریویدا مامۆستادای من هەر ئەوە بوو ئەگەر جەنابێتە پەیوێکە دیمایی کابیت تووشەی کەرمکەی پەیوان من یا دومایکە ڕاستی هەر ئەوە و ئەم تقریبان ئەمت گەشتنە مایقانێ و ئەمت گەشتنە دومایکە داعش و بنەمانە داعش العێراقی هەمیە و نەخاسمە المیسل نەمینێت ئەدبێژم ئەوە بتە
دلیوک باش بو جارك دي كومبانيت ما بازرگان ما به امید نبن جارك دي بكفنا سر كاري خو دلیوت باشتري تاين دلیوت و برهناني دبوان پیدا بن دلیوت بازرگاني الوان دورت كو رزگار بینش داعش و چکه همی ویران بینه ده محتاجی من ام نزیکترین جهن بوانا و کمپانیت ما گهشت نوی آستی کو بشن الوان دبراج کاری بکن هفیام اوه کو ام اف قیرانت سر مداهاتین قیران داره یو آبوری 3 ساله کو دماهیک بتو قناغه کانی ام دست بکن بو هنده کو دا بشن ام همی پیک و بنا بشكي هري جرنگ بو چارەسەریە ئەوان قەیرانان کوردستانە مامۆستا زۆر سوپاس بوو جەنابێت دەکوت و میێوان بووی گەلمە ڕنیشتن گەلتە جێ سەرفەرازیە زۆر سوپاس بۆ هەوەژ پێ خۆشحاڵم کو ئەڤروو کەس میێوانێ بەرنامێتە زۆر سوپاس بینەران و هین بینەرە و گوهدارین مەبوون حتا بیدەمین سوپاسیاوەتکەین ماڵەوە ئاوا